أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مدونات من عزة البيت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المكور من تفسير كلاس. يقول معلومين نهار में بلالني دخان سورة نونا تفشي أو من بلالا هذا الله ما يكون بلهم في شك يلعبون. هذا كوري آية का मुनासिब के बाबत की कुरी आयत गवानी अल्लाह के रुबूबियत उलूहियत गवाह का बयान करो वाफे बिमा यूजिबुल इल्मित्ता वयदफउ शक एमी शक दान मिंवर शक शुबह दान मिंवर वनी का बयान करे फे कोंकन अल्लाह रुबूबियत अल्लाह उलूहियत वअखबर अन्नल काफिर मा हादल बयान एन उसमें बयान को दिनुमुम सेमीयुंगे हित्तौ मुश्रिकुंगे हित्तौ का शक तो मुफदिफे वन गाफिलून अम्मा खुलिकू लहु एमीयुं वनी एमीयुं मुफद्दुन मकसद तामिदु गाफिल कमेके قد اشتغلوا باللغو الباطل एमीयुं वनी बातिल कंकमुगा मशगूल कुरवाफे वन एम अल्लाह बैकुन बल्हुम फी शक्की यलबून बल्हुम मदिकियेंगे एमीहुं वनी शक्की को अमेगा एमीहुं तिबी कुले कुले आदेग माने को एमीहुं तिबी गुरुवाना हदीस फुला में तो शक्कु कमेगे कलेफाने बावाले पुन गुरुवाना में तो एमीहुं तिबी शक्कु कमेगे वइन्नमा हुम मुंगरिमून फी शक्की व मुश्तगिलून बिल्लैब एमीहुं तिबी दुनियावी कंकमुगा मशगूल कुरवाफे कुलुमा मजला बातिल वागत दिक्कुमा मिफद कंकम गैमी तिबी मशगूल कुरवा फैन ए बल्लो मगन फरुतकिब यौमत फरुतकिब फयमी इंतज़ार नुकुरनी तो यौमत तिस्समाउ बिदुखान मुबीन फरुतकिब एमी हुन्नो मोहम्मद गिफान कलेफन इंतज़ार नुकुरनी तो अल यौमल्लज़ी फी समा बिदुखान लोहिर उड़ फाळोगिंब दुमकागी अन्नाने दुवह आदमीगवे दे बसपुळे फुरतम बसपुळे गोतुगमने अली इब्न अबी तालिब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान कुरवनी ए क़ियामतुगे कुरिंगन्न दुंगणिके ए क़ियामतुगे कुरिंगन्न दुंगणिके दुखान सूरतुगे बयान कुरे फवा दुंगणके दुखान सूरत दुखान के माने के दुंगण सूरत दुखान सूरत में क्योंनी मिवाह का बयान करे फवाद एनु एम बुनवे मि दुंगण की गियामत के कुरिंग अन्न दुंगण के फेन्न दुंगण के नोत बुनवे इब्न मसूद अल्लाह बयान अन्न दुखान इबारत अम्मा असोब गुरैशन गुरैश सीधा दुंगण नूने एनमे सही नबियसम दुआ कुरे बीमा एकमुगे बलाया मुसीबत मुश्किल मच्च जेवा के फकान रजु यरा दुखान देंगे जेहुनी में एमीउन फ्रेंडनी दुंगणे गोतशे मच्च बलाली मिन शिद्दतिल जूई एमीउन बड़वा उनकम सो बाकी नबियसम एमीउन मच्च दुआ कुरे बीमा एमीउनगे फकीर कनो तो त्यागी का दव्यकन दिए देंगे एमीउन बड़वा उनको सो मच्च बलालनिये बलालर इवन दुंगणे गोतर ए मिता में बयान पूरे फावा इने दुंगणे के एमी मा देंगे न सुरतम बसपुल के गोतुगा में राजू कुरवन इब्न कसीर इब्न राजी नसफी इब्न गजीम इब्न उसैम देखेलवने हम असु दुंगणे के क़ियामत के कुरिंगन्न दुंगणे के एक मैं गियामतुगे होचे अलामत एन एम एगुत मितांगे दुंगणुगे गोतुगा बयान इब्न हुसैन बयान को अल्लाह अक़रबुल लिस्वाब तिमन्ने फेन्न गोतकी अगीतुल सफरानीगा अन्नु दुखानु युरसियुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ए अल्लाह फनुवा हम दुंगणे इंद क़ियामिस्सा क़ियाम अन्न वगतुगे फयग़शन्नास कुल्लुहुम दे मीहुम फयग़शन्नास मीहुम हेनतिगिन दाने
ವಲ್ಲಾಹು ಆಲಂ ಬಿಕೈಫಿಯತ್ ಹಾದ ದುಖಾನ್ ಅಲ್ಲೋ ಇದನೋಡಿಗೆಮ್ಮನೆ ದುಂಗಣುಗೆ ಕೈಫಿಯತ ಬೇರೆ ಕೀನಿತ್ತೋ ಇವರು ದುಂಗಣು ವಣಿ ಫನಹನು ಇನ್ನಮ ನಾರಿ ಫನ್ನವು ದುಖಾನ್ ಚೊಂಬೆಣ್ಣ ಹಿಂಗೇನಿ ದುಂಗಡಕ್ಕೆ ದುಂಗಣು ಏಕಮ್ಮೆ ದುಂಗಣು ವಾಗುತ್ತೆ ನೇಗೆ ಫಹಾದ ಅಮ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಏಕಂ ವಣಿ ರುಜುವಾಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಸಾಲಿಸ್ ಎಫದ ಹುಸೇಮಿನುಸ್ ಬಯಾನ್ ए मम्मी गियामत वाक्यन गियामत कुरिम मियन्न दुंगणे के गोतुगा बयान कोनी इता हुसैमिन मी देखिदब्बन एई कोच हुसैमिन बयान कुरब्बने दुंगडु तिवन्न देखिदब्बा गोतुगा गियाम वन्न वगुतु सीदा ताळफिले वगुतुगा मियन्न दुंगणे के गोतुगा नो तेगी कुरिन अन्न दुंगणे के गोतुगा ए वेफुल अमिता मी बयान कुरब एमा अल्लाह बयान कोनी ए वाक फरुतकी मोहम्मद गफान इंतजार कुरबाश यौम तअति समाउ बिदुखानि मुबीन फालुगुंवा दुंगणकुं वाके केमी ए दुंगणु अन्नान वाके की उडु ए दुंगणकुं अन्न दुहा कलेफान इंतजार कुरबाश इत्तुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नतज़ाकर हुज़ैफा बिन असद अल गिफारी रज़ियल्लाहु बयान कुरबी अभ्यासों त्योमें इतने वडागे न त्योमें तिवी हंदु मकुराश त्योमें तिवी वाक दक्का जने इतना में क्या उन्होंने मिहार आम को मजिस कोई जो दक्का ने कोमस दुनिया वाक सियासी वाक कोमस का मैंने सेबेबुं तिवी कोमस वाक दक्का बयान करो बने माँ तदा करो कोंका में वाक तो इतने दक्का ने बयान को नज़कुर सा क़यामत वाक दक्का ने नहीं एन ए मालूम मुस्लिम औलाद बनी दुनियावी बेकार वागतव बदलगा मुहिम दुनियावी बेनु तेरी आखिरत बस अवमिन मंफा कुर वागतदे इन्नहा लन तकूम हत्ता तरोन क़ब्ल अशर आयत क़ियामत नुआने दिह आयत दिह अलामात फेणुमुगे कुरी नोनी फदकर दुखान ಏಗಿತ್ತಿನ ದುಂಗಣಿಗೆ ವಾಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಡ ವದ್ ದಜ್ಜಾಲ್ ಅನ್ನಾನೆ ವದ್ದಾಬ ಬಿಮುನ್ ದಾಬ್ಬೆನ್ ಅನ್ನಾನೆ ಏನು ವತುಲು ಶಮ್ಸ್ ಮಿನ್ ಮಗ್ರಿಬಿಯ ಹುಳುಮು ಫರತು ಇರುವರಾನೆ ವನುಜೂಲ್ ಈಸಾ ಇಬ್ನು ಮರಿಯಂ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಫಾಬಾವಡಗನ ವಯಜೂಜ್ ವ ಮಜೂಜ್ ಯಜೂಜ ಮೌಜೂಜ್ ಭಾಗಯಾಗ ಮೀಹುನ್ನೆ ದೆನ್ ಸಲಾಸತು ಖುಸೂಫ್ ತೀನ್ ಬಿಂಗಣು ಗಂಬಾಗತುನಗೆ मशरिक फ़रातुन्ना मगरिब फ़रातुन्ना जज़ीरतुल अरबुन्ना वाखिरु ज़ालिक इम्म फ़हु अलामातिल क़ुबा नारके अलिफांगनके तख़रुजु मिनल यमन यमनु निकुन अलिफांगनके तत्रुदुन नास इला महशरी शाम के मिमंग ए लवमुन ए अलिफांगनु मियुं बेंदा एतनु दे इस्लाम के ताळफिल फुलवा ए बिमु मियुं कीने हेनतिगे मागडु दानी एन ಅದು ಯಗಶನ್ ನಾಸ್ ಎ ದುಂಗನ ಅವಮು ಕೀನೆತ್ತೋ ಇವನಿ ಯುಗತ್ತಿ ದಾಲಿಕ ದುಖಾನ್ ಎ ದುಂಗನಸ್ ಮೀಯುಂಗೆ ತೆರೆ ವಡ್ನಾನೆ ದುಂಗನ ವಯಮ್ಮು ಮೀಯುಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ದುಂಗನ ವಾಸ್ ವದಗಿಂದಾನ್ ಹಾದ ಅಜಾಬು ಅಲೀಮ್ ಎಮಿ ಗುಣಾನೆ ಹಾದ ಅಜಾಬು ಮೀ ವರುಗದ ಅಜಾಬಿಕೇನಿ ಮೂಜಿಯುನ್ ಶದೀದುಲ್ ಈಲಾಮ್ ವರುಗದ ಅಜಾಬಿಕೆ ಮಿ ದುಂಗನುಗೆ ಸೋಬು त्योम्मेन्ना मी लिबिगेन दानी एन कुरिमत्वेगे दानी वकई मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रून एहकम यूसुफ सूरत के सते के फसवना तो सते के हब्बना वकई मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रून अलैहा व हुम अन्ना मुरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून अफअमिनु अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबि अल्लाहि औ तातियहुम अस्साअतु बग़ततन व हुम ला यशऊरून उड़ुतक बीमुगे वा हेकितवगे तेरे एवरिन फेनी कुरिमतिवा अद एहिकितम एवर एक्किबावा एवरें फिकुर नुकुरा कितक हेकिवे ओडा बीउगा गिनमियुं अल्लों ईमामन शिरुकुरा हालोगे फय अल्लोगे अज़ाब तेरे कोफा एवरें मच्चंग औमा बिरेन नेति थिबी तोए नुवत नुदनि तिब्बा कुल्ले क़ियामत वगु तौमा बिरेन ने तेमियुं अमाकमुगा तिबेनी तोए आदे दिन अल्लाह बयान कुरबनी रब्बना कशिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून दिन एमी बुनाने दुंगन वास ए वरग तहम्मल कुर मुंदगु दुंगन के ए क़ियामत के कुरिंग अन्नाने दुंगन के
qiyaamatuge alaamaatege nabisum bayami kurawwani qiyaamatuge tunin diya alaamaate fenna fadakara dukhanu egitterenne wani dungane faalo ademiyum kike munani yakshan nas haza azabun alim midungada semi uttere waniwa munan hada gadafada azabikim rabbana kshif anna al adab inna mu'minun emiyum bunane haddawd ko askala ko tiyommengi kiba mi azabun salam kurwande inna mu'minun tiyommengi azabun salam koddi fino tiyommengi iman wanowe wake emiyunge azab awunu edunganu rote azab as emiyun jehumu emiyum mibunani kike e allah tiyomme mi azab salam kud washe tiyomme iman kamga mu'minu kamga anna lahumuz zikra faqad jaahum rasulun mubin anna lahumuz zikra faqad jaahum rasulun mubin rabbana kshif anna al-adhab inna mu'minun ummegse kantatta kafirna dimaun emi burani allah tiyomme faratun azab fullawashi tiyommen iman wa hushim azab fillawafina anna lahumuz zikra waqad jaahum rasulun mubin kayfa yatanassa lil kuffar wattilo inda dukhuli dhalika al azab al alim kine toye yatasanna lil kuffar tadhakkur kine to in zikr quran handan quran kive emiyunge gaata wani rasul bekal wadaga fay mubin ge mane ko ba gaayatul duhur faaluge ma immenna senge faaluge mumuge sababun e allah ge rasulaka mulhirul lahumul haqq min indillah haqqun allah ge hallotun e befulage faratun faalo ennama azabu ama den emiyun handan kuriyakas kinen emiyun azabu fila azam salam kive rasul bekal fonuge rasul bekalum wada ei emme bodu hujjange rasul bekal ngasna ma den e gawmaka e bayaka kine rasul bekal wada gam fina hujjat denno dekke rusulun mubashirin wa munzirin liyalla yakuna linnas allah hujjatun ba'da ar-rusul e rasul bekal wada gate ufar kam khabar dewa bekal ngotuge birurikam izar dewa bekal ngotuge kive liyalla yakuna linnas allah hujjatun ba'da ar-rusul e rasul bekaluna fahuga de mistakuna hujjatin dekken e wama kunna muaddibin allah azaben udevai muaddibin hatta nabas rasula rasul bekal fonu waf madande waqalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru innahu lamajnun thumma tawallaw anhu den emiyun emburigate rasul idikoluwe waqalu huwa muallimun majnun ei uganna devva fa mi kamilleshe guruwa mi ge faratu ugenigenne genisaywan rahibu mi kare ugenige mata bahira kare ugenige ugenun mi muhammad gufan ugenun befuleke amilleshe guruwa befuleke faratu ugenige den alonu getteda kiyawa dene guruwa muallim ge mane ki kiyawa de mi ado muallimaka waani kine kommista un daskuri mata emi mibunani summa tawallu annu emi ka rasula idikoluge ekkibawe den bayan kuriye huwa muallimun majnun waqalu muallimun majnun muallimake miye ko ene guru uganna difa miyeke ade moyeke rasulaka kufu me noe humma huwa majnun walaysa rasulan rasul nune moyeke e gotten emi buni ennam skive emi hingam nuje kamage ngama surattamai sodigul amin tedur amanatter e semi hingam nuje ngama ekkala lobi nafratrikam badalwe ennu em teduri kalege man kulliyat emi hingam nuje ngama wagutu badalwi kazzaba mata majnuna kain waqalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun emi bunye guruwange baawalebune moyeke walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yuallimu bashar
නබියාය තිමල්ලෝ දෙනෝඩිගෙන් වමේ කලේ ෆානු එමියුම් බුනේ තී කලේ යොල්ලිමු බෂර් කලේ ෆාන ඉන්සාන ගුගන්නවද ගුරුවානක ලිසානුල් ලදීන යුල්හිදුන ඉලා අජමියෝ එක මෙමියුම් එපුණාම එක අජමි මියක අරබි මිය නෝනේ ගුරුවන් ති උගන්නා දෙවා පුණා මීහායක අජමි මියක අජමිගේ වානේ කොවා අරබි නෝ මියක එක වහදා ලිසානුන් මේ ගුරුවානක අරබියු මුබින් බයාමෙන් වාරේ බොන්නේ දැන් කියන දිමාවන් කියනතෝ බංග්ලාදේශ බොන් කියා දෙච්ච අනෙකකස් ගැන බංග්ලාදේශ බොන්තා තමල බොන් කියා දෙච්ච අරබින් නොගෙන ගෙනවෙන්න මම අල්ලම් බෑන් කොනේ නා තිබුණා මීහායක අජමි මියක අජමි විය නබිස්සම ගෙනවෙන්නේ අරබින් නෝනේ ගුරුවා ගෙනවෙන්නේ අජමි බාකුන්නෝ ගෙනවෙන්නේ අජමිගේ මානේ අරබිනු බස්තා දිවේ වා තමල වා සිංහල වා ජපාන වා එම අජමි බායන්නේ නූගේ තිබුණා මියා එගෙනි අරබයි නේගේ දැන් කීනෙගේ මොහම්මද් සුබන් අරබෝම් මි ගුරුවන් ගෙනවෙන විපත කි අරබෝම් වා කොච්ච ගුරුවන් එන්න وقال عز وجل يقولون به جن نميم بني كليفان مويكم ودي تو وان يكاد الذين قالوا يصدقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وان يكاد الذين كفروا لا يصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون එමින් බුන්නේ කලේෆානකි වයේකෙති එමින් ගාක්කුල එමින් ලෝතකුන් ස්පීන දස්සාන් කලේෆාන කීනේ වට්ටාදුම ගාක්කුලේ ආද ගලම් සූරතු ගමිවාකුම වනේ බයන් කුරේ ආද එමින් මිබයන් එමින් මිවාද බයන් කුරේ දියි වකාල කාබන් හාදා සාහිරුන් කද්දාබ් එමින් මුන්නේ මි දොගුවෙරි සිහුරුවෙරි කෙන වන්තොලකල් මලෝ මින්නු මනිම්සු වස්බිරු අලා ආලියතුකු ඉන්න හාදා ලෂෙන් යුරා එමින් දෙන් දමුම් මුන්නේ මි හාරමන්නා දෙකොල රාග මොහම්මද් ගෆාන් කුරන් වල කන්තත්තේ කෙන එමින්ගේ බාරු දාම් ෆෙෂීම අයන් එමින්ගේ බාරු දාම් ෆෙෂීම අබූ ජහලුමන් එමියුම් මි දවවකු ඉන්න කාෂිෆුල් අදාබ් කලීලන් ඉන්නකුම් ආයිදුන් අල්ලාහ් බයන් කරන්නේ තිමන් අල්ලාහ් වගුතු කොලකන් අසාබු සලාම කුද්දවා හුෂීමේ එන සෙමියුන් අනෙක්ක දුනේවි ගොතුන් අනෙක්ක එක්කද නුබාගත රුජුවානි ඒක මානේ වලාකින් අවදතු මිලාමා කුන්තුම් අලේ මින දලාලි ඒ අසාබ් ලුයි කොද්දවේ සෙමියුන් කීනේ තිම අල්ලාහ් හක්කු ගොතුන් එඹුරි ගන්නානේ අනෙක්කවස් ඒ යගීන් කමකේ යෞම නබ්තුෂුල් බතෂතල් කුබරා ඉන්නා මුන්තකිමූන් ආද දුවා කි ගියාමේ දුවා කි තිම අල්ලාහ් වර වරුගදේ කාෆිරුන් කිබන් ඉන්තිකාම් හිප්පවා දුවේ තිම අල්ලාහ් ඉන්තිකාම් හිප්පවා හොෂේ එම දුවන් කීනේ qiyaamah දුන් අල්ලාහ් इंतकाम हिप्पवान एमीमा अलुमे नेगेने अल्लाह काफिरुन दमित सुवालेंगे बादे अलुन तिवेकुन कोल्लाने काफिरुन की बे इंतकाम हिप्पवा के बयान करो वनी सवाल की वह मिगुत बयान करो अल्लाह अदुल वरी वडिगम्मा रसकलांगे कीबे अल्लाह आदम के दारिन ने अल्लाह फिद अलुत अल्लाह फिद मखलूकात के कीबे गोत कंत करो के एक मालूम ने अल्लाह फिद तकिता है ले वो मेरा सवाल है कि अल्लाह की पे भाई गुनाह के मुफिद देवी तो है हम की पे हैंगे ये पुराना ना मैं मुफिद दिया होगा तो जवाब यार मैं भी हूँ आज़ाब का नो तिबेन था तो एम जवाब की को जवाब की एम जवाब की को जवाब की
Allah insan komme echchege sujudan me Allah azza wa jalla gennawani muslim gawukan hikumata kattake ne kafirun hikumata kattaka wujud genne emiyuna fursattage devvido doniye nude en semiyum bodairikama kiburirikam gabul nukuri em Allah rasul bekalum fonuwa fetta bawal vain migutta knowledge ga wanama kine azab liben den Allah ki bawda khilaf odigem rasul en vima ekamma negotat em Allah wada khilaf odigem ki ekaka deep anekaka befok fursat den jay no em vima Allah den duniya ka devana farak insanaka fursate nudevwan em ami misuratu mi ayat ka bayan kure fawaka em khulasa hai ki alumen fenna rabbana kshifan al adab inna mu'minun eta tiyom ki azab salam ko and bune ei kurim bayan kur fada baruga da banduwa hunu kam ayya no ta dungane ayya even masur allah bayan ko ne banduwa hunu kam ke em befum eva bayan kuro e dungane ke em bune sabab ayat ki miya bawle sabaki abesun kufa kafirun macca badudwa kurabbi allah mainni alayhim bisabai kasabai yusuf gefanu ge nikameti hangar fada labbash em emiyunna nikameti kama tadumadu kama baduwa honuga purimati emis gunave mita mi bayan kurve nikameti kan azab ge wa ade aloni tume misab kur kullen hada wallahu alam sallallahu muhammad wa ala alihi wa sallam